Ekitabo ky'enfumu eshura ya 21. Omutima gw'omugabe guba omukono gwa Mukama agutooza aho arikwenda hoona nk'orikuhabura amaizi omu mikura yago. Omuhanda gw'omuntu gwona omu kureeba kwe guba gushemiire, konka Mukama apima omutima. Okukora eby'okwihikirira n'eby'oburyo bisiimwa Mukama okukira ebitambo. Ekisyo n'omutima gw'amaryo niyo tabaaza y'ababi, byombi n'ekibi. Ebyo mweziri kyateekateeka kukora tibibura kureeta mweru, konka weena orahukiriza ayereetera obukyene. Obutungi obu omuntu atunga ahabw'okubiiha n'omuyayuuko, ababusherurira baba nibasherura rufu. Eitima ry'ababi ryabamaraho ahabw'okuba banga kukora ebihikire. Omuhanda gw'abaine orubanja gukiikami konka emicwe y'eshemiire ehikire. Hakira okutuura omu karugu k'aha mutwe gw'enju okukira okukwata n'enju mpango n'omukazi entongani. Omutima gw'omubi gwetenga ebi, mutahi we tamureebamu mbabazi. Omutezi weena kukwafubirwa abatiine bwengye bahinduka ababwine. Omunyabwengye kwahaburwa ayihamu okumanya. Ohikiriire ayetegyereze enju yombi amanya ku ababi banagwa ahansi bakacwekyerera. Oyanga kuhurira okutaka kw'aboro nawe aryataka abure ow'okumuhurira. Ekicwenco ky'omubonano kikiikanisa okugubwa kubi kandi empongano esherekirwe omu kwahwa ekiikanisa ekiniga kingi. Emanja kuzicuubwa omu buryo abahikiriire bakishemererwa konka ababi bo bahahaaza omutima. Omuntu orikuhaba akaruga omu muhanda gw'okwetegyereza aryahumurira omu mutwe gw'abaafiire. Orikunda eby'okweshemeza ry'ab'omworo, orikunda viinyo n'amajuta atariba mutungi. Omubi n'ekyokucungura ohikiriire kandi ndeebya n'ekyokucungura ow'omutima gugororokere. Hakira okutuura omu nsi etatuurwamu bantu okukira okutuura n'omukazi entongani kandi orikugubwa kubi hakye hakye. Omuka y'omunyabwengye harimu obutungi bw'obuguzi bwingi n'amajuta konka omushema bimera kwo. Orikuratira okwihikirira n'embabazi aryagira amagara n'ekitiinisa. Omunyabwengye atemba orugo rw'orurembo rw'emanzi ashenya ekigo eki babaire nibeesiga. Orinda akanwa ke n'orurimi rwe ayerinda akabi. Omunyamaryo kandi ow'ekiziizi ayetwa omugayi akora n'amaryo n'emyekuniko. Omweremwe ayitwa okwetenga kwe ahabw'okuba emikono ye yanga kufa kubi. Eizooba ryona omubi ayetenga konka ohikiriire waha kandi tiima. Ekitambo ky'omubi nekirikunugwa reero kaasha okukitamba n'omutima mubi. Kareebiwe ebishuba ryacwekyerera konka omuntu orikuhurira ryagamba tarikuzibirwa. Omubi ayoma aha maisho konka ow'omutima gugororokere atebeekanisa emihanda ye. Tihariho bwengye nari okwetegyereza n'obu yakuba enaama erikubaasa kurwanisa Mukama. Embaraasi eteekateekerwe izooba ry'orugamba konka okusingura kuba okwa Mukama.